Iti sumungbat apo dito laing text line tayo over 0977-369-1552. So with the format, title of the song, your name, age, and address. Okay? You got it? Agur ka tata nag-text ito ni manang atesing kamiyaw. Agur ka, buya ito damdaman no, makalodak pang internet. Ay awan naman din nakaya kabsat. Ay apo, ito may isang singer tayo daytoy. Ayan. Member iti Ishua. Isabela United Artist nga kung kunada. Yeah. Ayun, ngarod. Kas na ko nagtatay, dahito yun iti tatlag nga sunata. Aguray kami iti text line, iti text yun. Check api miman dagi to'y song batyo no sinati umno. Kan please awang kumamot daging internet apo pa ilang kadagi tayo taruar pakipagaman balong ginagbuff-buffering ka no tayo abroad. Ayan, damagi lang apo kadagi tinaka-online tatan MixLR. Do you experience the same thing with Kapsat Cathy? Agbabuff magkadi-kadi kita signals medita nyo. Ayan, we will try to fix it. Okay, agor kata kita enta. Okay, so katagin dito mga partes apo DJ countries lang nagbuff-buff. So we have a winner, balong pakibasa man itinangabak and medyo
Kita man, baka sa baling ba? Dito na nga, bakit nga talaga. Kita mo kaya kakao na nga nag-text. Ayan, dagiti mo na po nga nag-text. Sino ito mo na dito nga nag-text? Pasnutan mo talaga. Duwa-duwa ko na mo lagtan. Agor ka. Duwa-duwa ampay. Kurang mo lang. Okay, Elsid Villanueva. Ano kanya na? Duwa impay. Nupay lagi playan from Mario Lopez is wrong. And Nino de la Cruz, anati ko na Nududua M ko na and that's wrong. Kulang. Dudua by Danny G. Okay, Pablo Shunichag is wrong. Also, lipatan ka rin balo. Okay, Belia. Imnas ko na naman yung may isa. And dati may isa po nga pimugtutoy nga kuskus tula unay. And we would like to say congratulations to 32 years old lady from Villa Carmen, Cabarrio, Amiapo, Ramon Isabela. Iti answer na Nududua Empay. It's very correct. I-check mo man di cellphone number na no isumula dahita. Ngamin ka, tamamumi dito na nga ba? Okay. Okay, confirm iso na apo dito eh. Okay, we would like to say congratulations to Dakala Goberno, Anti-Island Deshon. Ayan, antin paga for 5 pesos. For 100 peso load ko na lang. Ayan. Ngaro, tetan kat iti oras. Mga 10 more minutes to go before 2 o'clock. Bago tumteng iti oras madagjaya at ijay abroad. Ayan, oras naman. Kat, adakati request, ita pa ibalong. Basta ka man pa katakiti tumapay nga pangablaaw. Kat, katakiti apo si Mali. Agyaman kami, iti anos yung mat orinong kay nga nangabak. Kat, barbari nga po, ito maminsan. Iso nga. Si kayo, ti mga abak. Well, si kayo ti mga abak. Iso nga, better luck next time. And don't give up. Don't give up. Keep on joining. Ayan, small things lang pero makaparagsak matapo ng mga abak ka. Di ba? Naibangal daw yun, sir. Greet ko man ni Joey Manaligod na nasa bahay. Greetings from Engineer Ryan Manaligod. Praise ko man dyan, dance with my father Ilocano version. Salamat, sir. Manong nagmayat agita bosisyo. Nagmayat na nagmayat dinggit dito yung sirok ti pandiling kablawak man ni Jao kan Raquel. Nagbasam sa tayo. Kuya June and Jem, pabati naman ang family Castriciones dyan po sa Dubinan West at pag-play Scooter. It was already sang Tatay Kapsa. Kablawak man Manong Mendoza, family Gusting, Aryong Junior, kastamot kinalakay ko Manong Amadamagar Arado. Iragis ko Manong Kapitana from Lynn Itiraniag. Ayan, may sabay nga pangablawa po. Good afternoon. Pabati naman po kasama ko dito sa Holcim sina Doc Balong, Denny, Leo Dante, Larry, Alvin, Nomer, Vargas, Apo Anyamo, Daituin kasla voters list. Bulog, Padi, Cap, Enteng, Kalbo, Okong, Burai, Salimaw, Gaddang, Junior, Baka at sa lahat po na Colyado Brothers at sa mga boss namin, sina Ronnie Colyado at Sir Clark. Ayan, Clark. Greetings from Arturo Gawiran ng Holcim, Isabela. Request iniibig kita at sa lahat ng mga babaero sa bodega. Do we have that piece in Ibig Kita? No. No? Adi ka no taga-picker. Ay, picker You ko know na. that? Yes, we are familiar with that piece. Of course, si Tapay, si Tatinang Panagan, dita kita amon, nga matapay may isang pangablaaw. Manu June, greet Kuma na gito ikawork ko. Dito Remson. Especially ni Manong Lando from JL. Song is 7 inches. Ayan. Kore na kita mo di pinakanta kayo tayo. Manong Domingo manon pinapigsaan manon ti radyo dito sa San Sebastian. Manong pakita ko naman jay uban-ubanan. Nalpas na tayo di uban-ubanan, tatan. Nga uban-ubanan nan. Okay nga ro, this space, this sumarunong nga piyesa may apo at may paayla unay kini Manong Daniel Cabal of Hilo, Hawaii. Nag-request iso na nagatitog surat na. Ulit naman, basa man, the request na Manong, the dedication na balong. Nakuna na tayo ni Manong Danielan. Sige, papampay. Sige, bye. June. Aja lang ba? June. Adi J. Amen. Ngayon, ito requested piece na is taga-picker.
Dinggem mo biyag ko, dinggem ti ibaga, ay ayaten ka, kasta kamet kaniyak. Dinggem tuy asog, iliw tuy puso, nabayag lang idin, aditan na gimiliw. Dinggem tuy gutom, gutup tuy puso, awawagan na ka, dinggem ka din ala. Umay kat tuy sibay, puso umay payapay, tapnon maepan, iliw ken sanay. Ililiwet di ka rin yuni, ayat dinamdamo, tinairut nga rakop, abuyugan tias asug. Ililiwet di agat na samsam, itngem tagapulot, asabayan tiap aplus sa papiras ti bukbukot. Ililiwet di areng-eng, mangtitireng itinapayag, umay kan no biyag ko, mailiwak ko na iken ka. Dinggem mo biyag ko, dinggem ti baga, ay ayaten ka, kasta kamet kaniyak. Dinggem tuy asog, iliw tuy puso, nabayag lang idin, aditan na gimiliw. Dinggem tuy gutom, gutup tuy puso, awawagan na ka, dinggem ka din ala. Umay kat tuy sibay, puso umay payapay, tapnon maepan, iliw ken sanay. Nililiwet di ka rin yuni, ayat di damdamo, tinairot nga rakop, abuyugan tias asug. Ililiwet di agat na samsam, itngem tagapulot, asabayan tiap aprus sa papiras ti bukbukot. Ililiwet di areng-eng, mangtitileng itilapayag, umay kan no biyag ko, mailiwak ko na iken ka. Ililiwet di ka rin yuri, ayat di damdamo, tinairut nga rakop, abuyugan tias asog. Ililiwet di agat na samsam, itngem tagapulot, asabayan tiap aprus sa papiras ti bukbukot. Ililiwet di ka rin yuni, ayat di damdamo, tinairut nga arakot, abuyugan tias asug. Ililiwet di agat na samsam, itngem tagapulot, asabayan tiap aprus sa papiras ti bukbukot. Asabayan tiap aprus sa papiras ti bukbukot. Ngarod, kaarubag, subliti 4 na kaduwaw, kalpasan ti subok mo ano nga palagip. 97.7 Sweet! Agbirbiro ka kaditi dormitoryo pagyanante anak yung nga babae nga agbasbasa sa Jema nila. Adadtuyan karubati RNC Dormitory. RNC Dormitory ang masarakan sa DI 912 Sisa Street, Sampaloc, Manila, along Espanya Boulevard. Dito ikat safe and secure dagiti anak tayo. Napigsa ka na dalo sa water supply. Nadalos ka na dot comfort rooms na
kang runaan na ada CCTV camera na kan ada pa'y free internet connection na. Free internet? Oh, social, di ba? I love it. When Karuba. For more information, please contact Melba at CP number 0927-880-8021 and Rory at CP number 0949-5635408. ginagdagusan tayo, edi. Kaslo hotel tunog na. Wan, nagngato terehas ki pader na nakalawlawag pa, teglawlaw na. RNC Dormitory. I love it.